لباجار قامشلو به بشداریا سی ورزشوانان ایرو پشبیرکا آفژنی هاتل دارخستن. پشبیرکا آفژنی جالی دسته جوان و ورزش یا حرم جزیره و لآفژینگاه جوانان هات اساس کرن. ارمانجا پشبیرک اوکو بهرین جوانان ین دالین سپورا ورزش ده خورد ببه و پرگالا لاش تندرست ببه. ده پشبیرک ده سی ورزشوانین جتمن جدا لگوری پرگالا کومان بشدار بونه. دیداویا پیشبیر ده دسته جوان و ورزش یا حرما جزیره کومن سرکفتی به میدالیان و آلاوین آفژنی خلات کرد. هدف جي متخص يعني هم رولا جوانا ناس بكن دفي حالي ده هم بجهجن مثلا خستك يوان بيتشنن هم هناك مورال جي هكي بدنوا شخوا فئة هم بالنسبة جبو عمري وان عمر حفتا حتى دها جدها حتى بازدا بازدا حتى 25 قريبون باش دار ببانا شخوش سي فئة باش دار بون امكارم بيجن جبو يعني شخوا وقت دياريجي مركزة أول وددواوسسيا حر مركزك يعني مركزة أول وددواوسسيا حر يك شفياكي أو جوي دياري بجوان وهجمارجي سيكس باش داري ويبون الجوري ويجي دياري هاتن بلا فكرن.